baju Syiem kita hakau fashion show. Deu boleh nafta kene kopor unang kerko yafi. Inai jing tapti. Ringkat ke jing kinkeu. Mentapan engkot saya Sir Judge Mobley Ila Deru Master Glover International Ambassador Ajar Pusau Master Northeast Meghalaya Arja Apuar Master Glamour Nongthliew India First Runners Up 2022 Official Designer for Miss Hornbill International 2022 in Kohima, Nagaland. But Iduan Ruya kata ka owns and project in Mairang Lane Iduan kata ka dukan designer ha Mairang. Na suatu naci kedai abangan no Syiem mentalang hakan festival bangun yo abangan bisa kini ki bela kontes mentara sini hakan ka Mr. dan Mrs. Nongthliew. Din kamen siya ba bagalayo ingiro bakilabon siya kita ibaburiyo mentara sini bakirang baburiyo. Dingin sa bisa saya ketukom jubab ke jongki badia ke Jingïakob ke jongki. Di I hope mentara sini baru punya enjoy kata ka pro di tang kini tidak penting sebenarnya pun. Sige, kung pangakwaban ang kalong batang, hindi na kasi munta. Just have fun. Ne, kumen na yung hagali ko po. Iyo, tan si Syiem si Syiem. Just have fun, but sa iyo ay tagajing job. What nang kuslay, pangan job na em, ganang em banyag, ganang em jubab. Naik slay ito kita. Kita kita bu siya tiyan do. Ne, kaya kaya dito kampas niya, na enjoy ang tagajing job. All the best. You've done so well. Tila Syiem kita, tila ay katika intrap. Kung ikuteng isang kiwa kita Syiem kita. I wish you all the best and may the best win tonight. Thank you for taking the job. I wish you drop in the scene. Bless you good.
Jing'e bagi samla hakine kisni menta hima. Nang bisa dia kata, kajing kini kejong pi, kajubam cuma kelong. Ni kum kisamla ni majing menta, hakane kajok ke menta, haka puli putih bat kawat kam wat jam, bat bun nengi ngilangop haki drugs, kilakan haki drugs, bat kikun samla jungi ni day ban pekman, bat rat drugs, ban penduk jaya udrog, bat kenang bakajat kari berkajai penriu jongi kan po haka imlang kasalang kublai sibun. Kaai ke Jing'e bagi samla hakisni menta hima. Ni kum kisamla haka jom ka ba menta sibun kijing haka liang kakam kajam kapule kaputi bat ladang ilek haki office baper la kadai kai office shimet la ne ki kam sokat la bun de ki mender hendra ito ni ki kuan kabriu henyo trap ngit nang bangin nam aila ya ki mender bat matrong sya kade kadi kasi ka jongi takini kentien kublai shibun. Kaai ke Jing'e bagi samla hakisni menta hima. Kublai shibun saya kejing kini kejong ki. Kajibab kejanga kalong ba. Kejing'e ki samla ki bamat ha menta kasni kalong ba. Ki samla kila mujatang ki social media. Kimdan por show ban pelet por batla kejong ki kimi ki pa. Kila shunla por tang ban ya lek ka tang ke mobile ki yen. So tang kublai shibun. Kaai ke Jing'e bagi samla hakisni menta hima. Kublai shibun kejing kini kejong ki. Kejing'e ke bagi mat samla minta kalong ba kejing duk kambat kene ko pelong ni ki bakin ngop ha kejing sni je kele ka perthai kum bu kejing bu ai baki we ke kublai shibun. Kaai ke Jing'e bagi samla hakisni menta hima. Le shibun sa ye kijing kali jumpi kijing ka ba ni kisamla ni mat ha kine kisni ki ba menta kalong kasyong khang khna ikut lat ni kam kira kasyong khang khna mo Todongin penjajar. Kajing kejing kelingan keliaki kaai ke Jing'e bagi samla kima hai kisni menta. Kublai kejing kali. Kublai sing kenar bulan buram. Mukong nga ay nguyo blay la dan kat nga mga sala pandin kini motor ba mata. Kajing kali kalong ke kejing kabaki samla mat kejing ba mata. Kajing bab nga kalong kabanang kong ka mobile. Buan sian ni kesamla ni pendan kam bakla ya ka mobile. Totlep kesamla tunang mo pendan kam ya ka. At kabaar kalong kajing siyang kakna. Ngay ibabon ni kitanjili ya iyo ni siyang kakna. Narik kabangakwa bantang ko gi para samla. Tingin long gi puson om tanya ka bamenta. Haringin perkat ya kalaway ikun diktingi. Kat anda ka puar kelade yang ni dengan Syiem ya kata kabentang. Kabalay kalong bun sian lagi di samla. Bun nilang ngop ni kijing di tempuat hamtam ni kidrop selai akari kasih jengi menta kalau selai wat ni kikun samla kikun kena kalau pen seir kilti kesingkap jengi bat kabak habdu kalong kajing pulai putih bat kajing keduk kam keduk jam habang ikannya kajing lan start kum ikun samla kalong kajing keduk ba ini wat ong ba Nilet punya kapan jam hinggai habang idam kajing lan start nidong ninang ban buram lagi we ninang banyak pula jadi ada kajing perkat hiro kaya we ukna we uninai we upulam unna
ro kikun kesamla lagi no kijing ale kiwan banyale ka jigam jigi lagi ding penkiang kiwan sho ka jigam ngi hanrai ngilong ki ba shlur nginyale kita ngilong ki ba klan ngin na mngop ei baba ngin shania ai halde bat ngin nget yalade to yeng skem halade to yeng wat yam randin wat re ban po sa thong wat ong sa re kalu bang yok yu so ka jing yok Ấy cái chuyện ẹ bà kỳ xăm la cái chuyện mình ta kì mà le shibon ki nong bisa halade damit abade tha ka ni ru ande ki sa si tom lang ban api ni mes bat di master ya kata ka jing yok kajing kajubat kaba nan ayat ni minta dalam ke jam ơi dan jam kuliah jam Ya ấy cái chuyện ẹ bà kỳ xăm la cái chuyện mình ta kì mà dari sembilan hadi ni kisni di ba minta kimat kajing bat kajing kajing syam kasamla hapet ba kajing lai lui keladu no hangi kikun samla namar bangila penan pam maklai ya ka mobile phone bat kijing di bapen bu ai bapre bapre kumda hapet bat ni hadi ni hakani ka si ka ba minta kisamla bon ba keladu ya kajing lai lui bat kimla shu ban ben priang ya kata kajing namar ba ila syate ka mobile bapen bu ai bang kata kuresh pun Cái ấy cái chuyện ẹ bà kỳ xăm la cái chuyện mình ta kì mà Abang Buzom Lebih hus Cacai Syua abang ngan jubab Ngayu ya ubday Balau Bau lari Semal yang ayuki Barbar Kajik Labun palak Hani kisemla Jangan Ke Kawai penting mo Abang itu Kajik Dapat Nangkong Kajik syaknya Kidon Kajik syaknya halade Balai Subuh Ngai nuksa yang demo Ngam tang awan si betah ni Kesin banakong Banjak mestan ni Memutul yang de Kim dengan lek menjawab ni Leem Bab Tengba Ngadon Ketaka Jingterang Kajik syaknya halade Dah halong kumengaru Kadang kajik syaknya hi mengalade Terdau Kesebelah jini Wanam berkat Ya di Ba penduk Kajik syaknya yang dia mau Tentang Hik Kum tunak tule Kutu lap La hek keldan Itu la Squat shibri no Kutu lap Flop Tentang Dan jun Kutu la La shu Kajik syaknya yang ayah Gadau ngong Lipi Ko para semua Kahanyo terap Kahanyo skop To daya snow Rat dekang Yalang hari Ba Nakapat lu Yang kasangkal negara Jemi Bahkan fake Bahkan pengkat lem Yang ini disemla badan sap Hane Kahanyo terap Rikasi jemi Kumrau shibun Kumrau shibun Kubi shibun judges yaga jingli Azubang kazonga kalong Pun sama bagi dia di jongi Hakani ka Buat ke pemerintah Bagi em Nila pulut ke buat Haki AKA Bomdan jing mentoy Bani itu samla Kata kalong Bagi la kerni Hamdam le hard drugs Nitip Buat samla Amdam hasilong Kani hanong kendong Nila buat Bagi la ngop hard drugs Kaya ke jingnya Bami Habang la kerni hard drugs Habang kau ke jingnya kalong Ba habang ngop hard drugs Kan mau bangila syak kentai tak em lang salang. Bangim dan syur tak jiga dai bak em lang salang. Bertunjuru kajinge kabaan kanong. Ba kalabu kajinge yang la imei pa. Kan mau bangila ngop hot drugs. Imei pa ijongi.
yang thang nomor kejongi marbau pun dalam kapur drugs bangin mak syuk kan kala lana ngilang kapur drugs kapoin kabar kajinge hanit pun sama kolong ba kajing shong kha khna kajing shong kha khna kajinge bagi namta kolong ba kapoi to kya angi dan sakta adien nomor ba nasim brio khna kabarai pun nangi Isamla, Yemlong Kibashlo, Bangishim Banda, Haki AKA, Ki performance Bangishim Banda Haki AKA, Kibak Kanuka, Banda, Kanika, Association Kapanbay Iki. Habang epek akan yang bantaru, pun kinong pek yang kibawan Bangishim Banda Hanya Jurong, Kibashim Banda Kilong Tangkadwa Ikan Anwat, Harai, Banban Kibak Pekai, Kidan Peki Hajar Anwat. Kata-kata kejingnya, bagian dari kejing sidor, dongin dan kata mensiam, berlong kisah samla, bersiamanta mengelong lagi bersidor. Kublai sibon, kublai siajaru. Kublai sibon, ho sa kejing keli ba pina kuat. Kalau kejing keli ka ba songkya hani kisahnya dan semua. Kalau kejing keli ngabo atli ki jubab, ngabo atli ki pang, kapalong ko jubab. Kapang apa ni kong kalong nikloi. Panjangan ublay tang banjan si kiso ba patel kajing pangisan limba kini kapang kalong ba dak kabang ijingan ublay kikam kijam kibaide bagi jing jungi nila panindo nila pankrop lo kapang kabaar kalong ibu akmat kajing leran jing angi kan sop kan spy kajing limba kini kalong ba dak kabang ibu akmat kajing leran nila pankrop Nila banam yo bantah pak kini kijat performance kini kijat event sebagai kepada dia bagi performance ni. Tak kena kawengan ong kepenek pensa ya jinglong perstal tungin kintiu ngrak dia sebut. Contestant number 1, Miss Papa Tisha Patrama. Kami ng saksi ito, bro. The first runners up collection contestant
number 1 Master Bandor Bulat Ina bijin takke nanta jong saya dan kru demi Uniban. Arliang Syiem Nongthliew area 2025 Galek Show contestant number 6 Jingïakob kisah patang Ibrahim Ara ya kenam Miss Arliang Syiem Nongthliew area 2025 Minai kajing takti Nakamita Kajongi Bakar kisah bakal Ingadei Panington Ngai Making Mabrio Jingïakob Ibai layo itong kaya kanam Miss Arliang Syiem Nongthliew area 2025 Kapag ito the first invitation na the first Pangilap lang menta kasnan Master Arliang Syiem Nongthliew area 2025 Galek Show contestant number 2 Master Flourishing Maganyang Ubalalong first Master Arliang Syiem Nongthliew area 2025 Nakamita ke first invitation Menda Katsnan Belakanyat Kakatsnot Tinang Society Kakanderi Katsin Kabalintang Kabaulil Samla Ulang Urang Mahabril Tam Nongthliew area
Amazing. Kunjung dengan komentar Ines. Bagi master kepada Syiem Sabha. Kadam kejok pakaram tema kalian ngejami pintai bentuk jingkeran. Next year hidai pencipta. Yabat hoi kuntul. Bandagai kejok mani kita. Music kesana. Top team bro. Kamlah semangat. Syiem untuk blok siap. Sacrifice runners up. Arliang Syiem Nongthliew in 2025.